Ishwana koi ki damakta Bible da thambira me prayer se prayer si ki maru eba main pandam se Ishwana kari leibedi ki koi da si poche pibiram mano kari karam among da prarthna hai se koi na gyan tagadam no Bible na kari no haining se hai se si matana gatang dai na minute koi prarthna se koi anam mana Christian gi kunsi da jisbuning di prarthna to ba se day 1 digi hai tare ngasi digi dum horga prarthna se smai to ko pa na mi khara na dum ai bu Christa da pu bi ba kangu sin khara dum hai ba dum de anu me na adu digi hai rak pasina mathang ko na sai kamba masum tar la pa anam mana prarthna hai si kai no ko na u ba tam da prarthna bu hai ta de ishore ko kai no mun ni horaga lau ba atine ba sigi men banam sing ata oi ishore hai ja ba Gigi tahu nggak saya kita bayar kan nomba, sakit bayar kan, nak pura cingau orang kan nomba nam dan lahu na bagi poce, prarthna hai di sini pokoknya, orang poce. Aku isu kui ni sih poce tu, prarthna apa hai kita di, singa tu ini urla kui di sana, nggak singa urla tu. Isu 1999 lah aga, hari pada 2020 cisa, sahih kunmeri kumengas sujar, jisu 1000%. Last year ada lagi ni, ini 1000% 1999 ada lagi. Ada na Sigi manung sida sambal lisang sina lakma tam sida koi dum akoi kai ni Jisu Krista da koi prarthna to matam da akoi na taw chana mana kai nom hai jo ba non jo wa nam na ho wa pi de yaro date ka thajan ba line ga ai de deadline ga pisan da na handa ki hata asni tha asni kai to da na muk ta na nam da na kai mo lo ho ba se so se a pi da yaro pining da su ka hai po ja kai ta kai nom lo ho po to na nam ba ui adu isona prarthna hai ba sidi yan ham ba ko Semak matam da taseng hai ta gadi hoi akoi na ni raga isona pakum pibi ba tabi raga pibi ba sia si isogi aning besu oi ko adum adu ki damak tu thambiri ni aina hani de main pandam dine prarthna se basically je hai bro isona ni ra koi na mu isode ge ke mo phangja ba se si ri cham gi marung da a se manga khaki a thra ne san hai ta 95% dine prarthna hai se taseng hai ta gadi Isore nak na mari siya mga atene. Ada mga adi sunat lagi. Apa ni isore ni nira si siya kamaga tanra kasi dah kalai kolai. Ada lobby pose. Si kata ni ba. Ada mi sing dah is the 95% sen ni ba. 5% sen isore nak na ba siya ba. Onthuk na ba ni makatang sa proper no maket. Ada na primary purpose of prayer di. Ako yung kita magtatambira prarthna si di. 95% di isore nang mari siya maganda na nalayo. Ada ka 5% di. Nang loy me am do so na ba mari ka du kan se matung da 5% katang so ga khoi ga da ka le usung ga haina ra ga longna bai po che si o ke tam ne sen ha ta aduna ai nga sai gi po che he na gyan ta na bi hai ta ko ado ko na prarthna si Hebrew gi lon da ya patang yeng aning mam le Hebrew lon da ko ni yeng kan ko tefila haina ko ebo si artist kana kan isoga yam thina naksana ba attachment hana hana halle namna na ba mari hana ko aduna si pots dige khone sum yeng ko to se dinga sai gi akhoina lahoi pots yu ra te sen hai ta ge kainom nam da lahoi pots ar isoga hana mari nakna ba gi attachment maga samjan ho ba nakna ba hai bise si loi we no ure ba khoina ayam kana ka hena de chalo ge si yam thina koi Bible da ka na hai banga sa ge ai gi yum di house of prayer oi ga dam ni kai na ko hai sing je si kai na hai ta di ni bagi sang oi na ohin je hai bi suna da ti ba house of prayer oi ga dam ni kai sa ge nak na ba mari sem bagi oi ga dam ni hai ne prayer to mai je su yen kan sira adu gi details ni ya kun de salor ge ade gi mo ten tan ai present to ya ba sing de ne si gi background se le kana ko prarthna gi kai gi su mathang tang nei na ba nu ngai na ba gi wa ne ko aduna Hebrew lon de so ko ni yeng matam de ko adu gi hojiki attachment si khatang haide adugi lako tamda aina shoda agi pamjaba wish ama desire ma haibse si su sar ama dum yawre Hebrew gi lon chi badu ye kata and when it comes to amu Greek gi lon so mu nai ne matam da khodi Greek aside New Testament waret na bagi matung da lakpa sing se kada ba ana mana New Testament se ko Greek lo ibanga tane aduna Greek ki context so mu ye makanda thozal gi makha da hingi ba ko New Testament gi makha da hingi ba ko ama oine Greek ki oiba potana kari haib no aja ko ngasagi Hebrew ga Old Testament ga Greek ka smai comparison tawga sum chalaga yengo bama daka le aduna ngasai no mang hai kre Hebrew lon sune prarthna sa ko ne ye kan da
pros ต้องยาว worship จะสุดต้อง pros เอา pros skill นี่เอาให้กันเลย great one ตัวก็ada ga amo prayer lah kan sudah kata bah pros UC na hai bah ada pros hai di towards close itu mah hai bah nak na bepo ada na prarthana sedang pros UC has PROS kon EUCHE UC has the UK has the land paraga ada na lay bah ada na address pros ha bedi nak na bagi po ada UC has sing as pros ha UC has ke police semane pros tu namu closeness nak sem bagi prarthana hai re ko ada UC has the kan akan da nangi desire ma apa ma mai so da hai ba ni ba se she dum phong do ba se yai ba saru ama le oi ba ada bo wait se percentage se kana na yang ko tu no khoi smi ko tam de primary purpose and isona se bi prarthana gi damak te de naksan bagi pot mari ma se se si ne hela men oi gadam ni be pot si ma cha ka thang oi gadam ni hai ba wan ada na sai ko na yung ko mi ma'am se sum khan ba se ka kan da ni da ka da tang isona ga pi ba gi po sa ko sum khan na wana ai ka no hai je ge be chino da ko yung ba isa ge prayer point iso ai si sem ba pi bi wa na point ja akak na ba mo su bu kha lu da su na na ko de supernatural isona pi ba yaw ne si kai ga no prata to ba kha na pi ba na ti ada supernatural added as ko de la ka ne si kaung kan da no si kamai la lai no hai ta de Jesus Christ ga ai ga ne prata gi mari ha ba gi point nak ne ba se si sam na ai pun si da Jesus na mai ai dum thangan ba pun si da yam tin nak na dum Jesus na mai ai thanga pun si sum nak na chat ling ne nga sa gi pro sai ba nak ne ba se si dum oi de ngai ai gi dar ka le pun mak se hang ba su yai Jesus Christ ai ming da hang du hai ne do hang da su adum pi ba se si dum oi ga ne amen khudam na ha de ko ai kan ma ha ge mai an no khang da ba Matthew chapter number 60, 30, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. I say, it shows ihan ham the dharma che mamari shogale bhagse thizaro adakale ba pot punim mak pi ne have se na prarthana tor makanda pi ne have su yaudi si jara sida adon it shows bu yang na thi de makai ne adum nang supernatural nang na hangu do mayam su ne dang punchi sum tin jelak pa si mayam yaw ne ba ai nga si bo ai punchi da na prarthana toraga phang ba poche yam yawe adu prada sum tau tau da ne supernaturally added to with si yam yawe kai gi no kai ha kan ga sai ai so ga nak na ba mariam sem do adu kai no nak na ba mariam sem se ga sai gi prata gi sai ma dum oi ri ba adu so ga nak na ba gi mari sem nge so kal supernaturally added to poche she dum ko theng na da ne ada prana khata na pi bi wa hum na te ba main de actually haiza ra ga hang na da pi do adu khata oi de pe pun ji da iso na pi je adu iso se na samla ai gi punsi cha pasida ishwar se punsi gi mayam se liban lambi mayam sing sida ai gi punsi sa makhan makhan sida ishwar se su lambi ama oina sum tinjan mana ta sana ga ai angang gi opagi pesa tan be ministry sa pagi smai do ishwar khurum be ne smai na mayam si manung da one of the points that ai gi punsi sa na ai ishwar khurum bagi su smai na masi amak da saru amo oina tinjan ga da bana te be ishwar se de among haga ai ishwar gi da le me de gi thabak chalu ge na sa angang gi thabala su ishwar gi oi ba pot da mari le na ba nak na ba ai de bible pa ba ishwar da nak na ba mari sem ma du na mayai thanga sa le ngai ma tam da angang school tin da phat chalu ba among halaga bu center te dum ko hen ba hai tar ai ba sa ta me sa le na among halak pa da ishwar gi dum bo ba sumai na mayai ji di hau mo oi tar ga de ne mayam de mong da ama sumai ama thamal ta mayai se man o hela ga closeness ishwar ga le na mari se si sa mayai thang kan da angang gi sem ba gi ko ai mu mo nung ai gi ni pi angang pun ba gi adagi chalo so use ishore ta tarapa maya is the centers the closeness it shows na maya de thangda ga di ai the prana sung to de matam so supernaturally added to bane basi Matthew 6:33 sakire ada si hai na ai ni ga ha bate prana gi so se pros habanga uche habanga process is na ka da ba towards which means almost closeness naksan bagi ate so hale ana naksan ba habanga ai apa mani ba hang ani sin da pull se maga prana se great on the way aduna ko ga sage mari su nak na ringai ne aina hang hai bo do hang ga su no phang ni hang de kan su kang ga da ne ko na dum supernatural so na supply to bo se Matthew 6:30 gi betul ko phang ga ne si kai no so ni thole ba thi wa se so thi ro so ga chu ma se khang go dharma che ba pam su thi ro ado port pun ma tin ne hai se pra ha to su ba added to bo ko me am lai ga ne adana pra ha to ra kan da phang ba so si pining da so ga nam da no ma ga pi na ho na ba se tari bo nang boy na sai ko de ne tha ni su ne nom da hau do ta na adu ai hai je ni ko ko grace ma tang su ko am hai ga e so na ko hai pi dra po che nang phana nang nom da na nang lo no bo na tu pi ro be se phang moi e so na pi da po che
pida posna nom dan honors upaliti Bible la haidane isona thingden gi ba thong je kana su hangu pangam de hata isona hangu ki be kana su thingden ngam de ba ar isona bo thingden gra ba si si be pi be ya de hata de nang na dom thousand supply to the post nang na nom na pra na to da su sara he su kem kana ru aina haning adu buna isona pi ya hadi ko pra na to bo khatana na ti ena hajaning gi de ko nang na isona se mari dum yam nang na sem ba amar to su salu su isona ta tasan ba ai cái sao ta nó mẹ tôi rồi tôi số sẽ nó mày ai để thằng can cả quả tôi cái point là đúng supernaturally ada supply sẽ tôi tổ u cái này aduna Jesus should be the cái đó bảo cycle này tao có nó đó lấy bên tao bảo point cái Jesus should be the center of our life tôi point cái mày ai tăng bao giờ thằng cái đó này adu mà tao cái point cái anh ăn có cái prana tôi được số thằng mẹ mà cái point cái u cái này ai nè aduna cái Greek cái Hebrew cái loan cái between so cái khang cái aduna ani si common no khang ba se khang ba ya ba se Greek ka Hebrew gi pot gi yeng matam da isoga mari nakna na semba gi pose si sema Hebrew de yeng asu ka da ba Greek te gi yeng da su nakna ba gi pose prang ha da koi na koi si pose sem ta ga di ko akoi da ka le ba ni ba sing da koi ni ga da me ka su kai da adu ba sai ge me na ni ba nga ta focus tar ga isogi mari sem na ba ko na da ba mari sem ba in a sense ka sai ge koi na isogi wahai je para ga isogi wahai na wa ngangan da na ko adegi thagat pa khurum basi story sing che siloi prahna gi saru amanga ta ne isora thagat liba khurum ni be sai ba wahai da meditate ta udana ga matam pi da na story sing che siloi na ma isora naksan na bagi sem bagi pambai me am sini sibu tau da ga de na nga si ai ji so thaga la ga lo san gre ne ngasi kem da ni ho gre ne ana akoi chinta ta ga da thol ka da bana te ka su kai de adu nang supernatural supply to do uni ba no ha do adu ba ta ni ba da ka le ba hai je ta seng na hai ta di kayam yam na tuina su ni ga ni ai ga da ka le ba ma tuina hai ta ni ba na ta na adu pra ha wa hai ta ai nga si kai no mun ni ba ge begging ge a ta je ai nga sa ing ma ta pra ha to cham ne ai kai no din ni ai ni ba se si tin tha zel ma se so si da ka le na bisalam da ba ya da men je le ti je si le bam tho ki ai de ni ba se pa ni di hai bi ai seng hai ta ga yam thi na yam specific or matam da dum apे da ka yam kan la kom tan ni ba ta de ni di ta sen hai ta de adu nga sai ge khoi wakhalo mai da na he isu ma ma no kul la chang da ai kai no mun ni haw da kai no ma tha pi salang de phuji kan memory da to i da ka sarkar da governor da fe memory da ma pi sa da wakhan ni sum da se ai khan de ai bo he sang ma ta ni so bible se ta pa ba ko som pa ga adu ka da ba so da fatana ma na ngang ni so no ngang ba ina mu ngang ko sa na bible da si close ne samari se ma se si pra ha gi saru ma ko si to da ka le bible li pa da me sai so na ngang ni to de he la ba number 1 point prabhu ai handak se sa check ji manga ta ka le number 2 point he ha bo dum ni tha ba si po si de ka do pra chang ni phi ni bi mo sum le de ai ge so ga le na ri mari se ipa ni ge no aseng ge ne akoi na je prana ta wodi se ipa na ngi namang da lak sari so ga na ti je lak ka se adana akoi na la is address ka ta wi se de ipa ha ni so sta ko lak ha sigi mo ja lak ba ta de ko chang ni phi ne bi wa kha ge se ya la thang wa ta se ta ada ni ho ba ni ho lo sigi po cha koi ha do se all the time ni ko ha che he ho ba ga prana ba ha ta di ni ba che si ka tang thang gi se prana ba ha ta di ne so na ka da ai ngona wangan ba ai ni so da ngang ba Bible pa ba ko ha close is ha na sim na je chi to da me mi myam di kana fa chang je la ga si myam se to da prana ne ta ga jam pham de chung je la ta ga para mai da ka la ma haidar ma ga fa da thola pi ne ai pre to ves wa ai me no ngai si ne ba adi di ma na wa khana pa un ngai je be wa ne iso gi prana gi wa han to ki ma tu in de iso na ma se mai ni om se khitang de na khan ne ha si gi mo gi da ma ta na prana di hai de ne te se khan ne ada isona karino hai sta honi se prana je akoi isona khanganingi ba maduri matuine salaningi ba a thase wa han do khangna koi tawom de ta ka le adi wane da ai de sai thai je ada na isoge mang la ko tam de ne akoi ka do ba adum gai ne sangni fine be mong da la kum je ai na number 1 khanganingi bi di mata se da ko ji ki shiba gi tang ka da prana hai ba se kai no is a communion ne isoga ai ga mari se mane fellowship to bune je sin main 95% ne si wen si ga ni ba si de akoi ni ga dam
ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥꯁꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ jump into the right way ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯁꯦꯡꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯨꯛꯂꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯅꯤꯗ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅꯕꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯝꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯄꯣꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯦꯁꯇꯃꯦꯟꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯐꯤꯖꯤꯌꯟ ꯆꯥꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1ꯗ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯎꯔꯦ 1ꯒꯤ 3ꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ God blessed be the God of Father God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Christ Jisuda sargada leiba bor makhaida anambana loi pigramni asa pastor mamang session da yaukre Psalm 23 gi patang da koina natra isona ko akoi yengnaba singi mamang na kadaba table semaga leire chana thana loi haidi pidaba se leisaraktreba thajabe khuse tingtho ta logudabda ngaire da sena hai taragade aduna mi myamna prahna tongba da sunga saige isona piba loi khra posida muksa muni sallimne prahna khudau sibo makhan makhan yam leigreba ana aba phanbiu haibe chingma khudam wena haibida ibu ana aba phawda pi khamni ne nang losan di kaino amona piningai leitre ana kaneba ada soma prahna singa sijo isoi wahai ga chanari bra chana da sijo yeng mata ka le prahna wa hai ta ga de dong pangya ba ya ya pangni dang ni sen ba ya ba loi ya ba mong do ugre prahna hai ta ga de ada pi gi ba singje ka do ba pi gi ba sing ja khoi kha khang bu su da ka le ba hoi prahna to bu ya ba khudam mo hai ge ko Bible la yaw da ba ama hai se khudam na samna ga ai akoi na sure gi instruction guidance pa ma tam na khudam so ai business am hau ge prabo si business se karai wai da haura ga ma pham se sana ga ni prabo adaga kari komai to ga di phagani ma pham matam hai ba ching ko adiga ai ma sai ga chana ga da ko everything is sure si ka da he knows the future as he knew the past hai di alpha and omega ne ko hau ki ba khang ba gum na la ka da loi khang ne prabo de ne nang la ka da ai business se what is success oigani ore si karai jaga da to hai ba no hai ba ching ma sin ja anu ba khoi project ama business ama home dai ma ta prabo so nang na prabo si komai to na I want to thong do prabo si kar man phani kai so de guidelines lo ma tam da ko prahna to bu ye ko da mo na ha ai ni sai ja prahna to bu na ha ba ko mi mya na thai ni de gi khoi gi kok si da chu da ga lei ba prahna gi aran ba concept ama kitang ko lok thomine se ha bi matang ne hai se prahna to go dam ne hai je ga dam ne ado prahna to ma tam ne so ina ni gi de anu ba dum project ama kai gu ma ina ga sai ge suang khang dam tam isor na na gyan ta han biu lam bi su mai to have no si ka ba si chana ga chana roi dra hai ba sing je ko hang ma tam ne ka su kai de adu di na ta bi da adu di so na sanaga hong wa chaw nang gi chaw nang gi da mak de tu ma nang de mak de business si taw ro adu na pharani na bible ga su I ba di na ti ta na ada si chana ni chana ro hai ba sing ba bible de yaw da ba adu ma gi jaga da na kai se na anu ba mu oi ba iswa de ta se na ma gi guidelines ma gi khut ta se na yaw ba da ka le ma ta ko hang ba yai adu na ta bi da prahna si jo ko taw ne sing de kai na iswa na pi gi ro po na ta table la sai thin gre Psalm 23 ki ko verse 6 ki ko yeng tar gi ada mo to da Ephesians ki chapter 1 so hai gre sa ga le ba bo puna pi gre na si me pi ba sing da pi ni san ma ga ta na ma na so prahna su bi yeng ba ai sa sa na ga si de mi yeng bi ai ga si phamung na kul la ga iswa da gi na kan wa hang ma tam da ai na ni ri po si bo whether pi gre ba pola nau na pi ra ka da pola si so ha kitang khang bi yo a pi ra po ma so ko ni san ma ya dai ne ba adana iswa na nang gi prahna se la le si prahna se piu habi prahna to godam steady na so ani jisu nangi meng da thajabe mo pan ai lokseli ha bese summa ina exercise to godam se ka am lei ri ada pi ba lo ra po to and piu sama da tap ta ga de ada prahna su la le
pakhumju phangoi kanaroi adum posin ada niyom juna prana to bagi mo am su ko khangma da ka le adana nga sai prana di ni ba ha ne adum pi gra bo gra pi da bo gra pami adum ni sala loi da ai je ai di chaw pulo kup sala da to je prayer di ni ba ni kai no aduna ata adum pi bo gra na una pi ka da loi di ni sala da ne hai po te di hek chang ma main ko je christian anam na singa ta anam to re prana di ni ba ne ai sai adi wa khalon ste ge ada prana se su karama mo ge du kan thi do kom da ka le adra ko ge prayer of importunity na ma khalai bible da kai khudong cha ba law ga to wa prana ma khalai ba ko bible da ma yaw ma ne ai du pastor ge beng ko ko ge kano gi da ai hom da adu gi do ma da look to de ne prayer of importunity na nga sai ge issue si de gri ta ga haijar ga dum pi bane ha ba wakal je sigi prayer gi concept ai ang tang ai dan declare to jerum ge ba ko look at chapter number 11 verse 5 and 8 ye mo tam da smile hare and he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey and I have nothing to set before him. Ai husik ingo imarabam la tandum ahum kita pibiyo numidang sida ina mabus ne bato buya batsan kanap to wa pibiya batse ahing sida kemta leitre bai adan mamarabam gi mem chala bai adan na atithi ma ges ma thunjale adan sana thanama gi da pininga anta leitre nang na kada pibiyo tal ahum ta pibiyo na sumana hayu ma tamaduda bible hai se ko yango and he will answer from within say, do not trouble me. I wonder by nang na de hairi na manaba la e chana thana pizan ngai leitre ai di phamung changdan na chongdan na tumma bane ai di piangang loi tumme ai su leire ai hawatna na wanda pibe sa ai ngamaroi ko adamana haku matamda mana hawatna piba ngamaroi har phawdana dipan hai se nang na leptana ko because of his persistent kanna gri takman badagi he will rise and give him as many as he needs ko mamana buduna sai tumme angang sing tumme ai phamuna chong dele nang na mana ba thengna lai chaninga thanga leite ha se bai film se ai tummo budi angang se tumme ai tumme nang hawatna pibe sing ngamaroi na khuma phawda nang na gri takna haibedage sai se hawgala abane haibese sisle bible da haisi wari se adana hawgala abane haibese ngasagi adana jesus na na ahambada first year da piram da tarasu ko second year phaw piram da su hata piram da su letana dum haiseladi makhang ang basa din ni fanis budi ma pi wa gola ni kana si mo si le adana si context ban jala gani ko ada giri ta ga pi bagi poche ata senki de sida pi bisde jisu ga comparison tong na bi tamata pi bana teba jisu si aduma ngasai ge im thang na ba ma tumme ham de ge ngasai giri taksalak bada hogola podo adum ba potuni jisu ji hai bana te sida hai se adu ge makha ta ko tam dana kani ge am ka same adu de ge Pranha dugi na sorry wari dugi matung da Luke chapter number wajike na 11 gi ko 5 to 8 to aku adugi wari do phanga matun makha ta na ko sum par ta ge bible na ko kamana ha ge kan se ko ko nga sa ge ma Matthew chapter number 7 da su yaw account na ma yaw ko nga sa ge haidi hangzhou no na pb ge ni ko adigi ke no ha da as ada thizau aduga nang na phangja ge ni aduga nang na thong yeizau no na hanggo pe ke ni ha do adune aseng badi Jesus Christ di haidi giri ta akanda pibe pose Jesus ne pusile aduna Jesus sidi hojiki mamara bama phamung na songjelle hai phawda hogol khibido adai to de Jesus adugu mane nana giri tak na bo hai hai ba aduma hawat tang bode ana ta pusale aseng ki adugi marup to Jesus na ti sen hai tare akoi gi issue sili kai da ai hai ipa ne hai gra natra ipa oi bani ne bible na hai sa adu makha ta rakpada Look at chapter number 11 gi makha ojigi wari de thangana do hek yaw bane hek makha dro ayat ta pas rakhe pa adi da Look chapter number ati yang wadu kai de yaw yin chi ko levengi ko adugi wari se nipan da loi hamne nine de dum direct dum thangna ne yaw re ba jisu gi aseng picture di ne aha bai di mama na bane mama na badu jisu gumba gi mo ne pusale aseng gi de jisu si de ko adu mama na badi gi hena phawi so ne girigi ta ga da
Smana Hyman Madi I Tanna P Hamine Habido, Aduman Jisude. A Jishu, the man and the Pusalo, Aduma Soil. I think as I may teach chapter number, sorry, look chapter number 8 to the Lord, what it go. 11 in 9, the Pakanda. I say to you, I hide ask and it will be given to you. Hangdo, show the Hare, Pig in a high. Kasi high tide Kadaba, Anira Homla Hangelo, other Numinang did Hanganuko have a description, it's in Tunga di to go hybrid up the Yaudisita, Hango Hangjordina with a pigany. Tibu Tizerban and a Pangani Kadaba, a tongue with Tinjaba, no one the Hango Pigany. Say a clear high. This is the picture of our Father. This is the picture of Jesus Christ. Jesus Christ Aduma Tamuchi and Lupane. As I get Tanaraga Mamara, Hola Kuda, Aduma, Adu Jishu, Chen High Target. Other Jesus Christ is there. Hangu Hangel, the P. Havisia, Kusi Hangel. Yam the Tanabe one thing as I hide. Among the Zomuks, the Hangu Hangel, the P. Nature. Among the Tozala, P. the book about Sisugo. Hangu Hangel, the P. As any other people wasn't take off. Tozala was supplied to the port to the go. Tozal, she not moved over, it shows in Sim the Tan Medagi, meaning Tozala Tan Medagi, Mana Piva Borma, I'm later. Go, second happen to go. I don't know. Tozal Utana meaning si Utana P, but port a target the Kokadova. Head Hangu Hangel, I do portrait of Nang Pangabia and Tazampan. Adubu Tozala meaning Sina P the posting did a claim Tarso. As I see no pass among the high target, pinning or getting it among the Hogalina. Jisuka is slow Hogala and I died. Tozala the same pyramid with target. Hey, Yaruin, PBR, and say P. Nangi Kana or sending among tower, talking I can't P. Germany. Yeah, that was saying this one a beautiful. Singing Adana, although it's one of P. Kangraba. Tozala moved or P. Boy target. Project look at chapter number 11, 9, they get Haiba 9, God, then even 10. She walked in a palmatum, the hyperposer. She the God, Matamashona, 9 he hung on the good of P. God, now the looks of my Yaravan. Other 11, if a son asks God, says the Kenna was Yatina Kenna, a different picture is the Uze. Drama to the guy. If a son asks for bread, God, bread hangmatamda from any father among you, will he give a stone? Tan hangaga kanana nung pigani. Tangpani mapam to see Piru high never. I do again, I Makadi Paragi, I'm considered I Matam loaning the Makata, Matam loaning with the Gali Bahidara. I don't know Tani regarded Brissing on it and a previous in there. She amada told have a short. People Yada Gadina, more than the Matam sang the Bida, Papa, people at never. Ishoda si Prahasi di Kadova Hata Ani Matung the Kumba, Tami Matung the Kumba, Comini Hongi Matung the Kumba, Adegi Pung Hongi Matung the Kumba, have a Prahnase. Grace no supply to Boyava posting stay, Kudamoche, Matamona Chapman, Cannibalism. A queen of Kanda Kangadana, Prahnase. Kind of Haida get a good Prahnase Tauraga Hoyam. Could have the instant, okay, Anna, get Prato, gonna put up a power man's yoga. I do not have Anna, come down the Palacomians, however. Anna, we want to overtake a gummy, but on the Pasagi, the Kaspaway, our Anna sail, then can only Jesus Christanaki meaning that she, the Calabus and couldn't say, Roy Lai has Jesus Christan claim, don't want that. Yam, I didn't know Matam, the Yampangos, however. I do Matam Yam low than a Tama, and he lows low over. God, I don't when a canvas, I don't know that she was a Kanganda, Tani, between the Kumusyawi, Mamma Tador was it. Tani, I'm going to Kalamaz a piece, Ha, whom is my Pasala Quina. Smash the hair, I will talk to Pitopa, Miamina. Many a new part of the Amana, smash it. One day on the Kali, piece of period. I'm listening to a color town between the period. That man could have Tadopa. Bible that doom was relative saying hi there. A quite yo, Bagi Kenabi Matam said, Ta home minute home, Sahi Hongi Matanga, smile defense label. Other word, Shorgi Grace now. Minungsi Tozala moved or got P. Punabsings dinner. Here I hijack one to the Tazo part, the Netty to Kotanda. I don't smile on putting to home. Tata looks at you on after Saturday. It should have Tado was there. Put up the Tado, when a matam say, your Humatam the Cram Langas Hijabido. Hata Matano consider is one of Tam who took the Pute Tado about. Sagagi, quick at Shagi, Tigagi, Wahida Malidan, Bill Pasto Guy Malidana. Bill Tadori, Guy of the Moide Sagai, the Tam, don't have the Tado Malidana. My amle adu mante so is Yabu Yaraba grace get through the supply with or without the net. Could have done my hunger pizza. Ado Yerohumatam da Tapa Tuba, see Matanga Kale.
aduna mi myamna Christian gi khoi prahna tawada khidang confusing oiba samamnaba adu wahang hangba yaba pointsing khara khatana ene prayer khangalaga tawise aduna sigi pochida aina makhatan lakning me singa saigi prahna si kai gi damaktono khara mani yam thu manba khara mayam tap yaba prahna point ja topa kai ni ngang ba yaba jam lei adu aina saigi maruina na khangalaga aina khara ngang ning me second ha kanda sigi pochi ju me myam na hangning ba khotning ba myam lei khudak tu sa phangmo yawe adi yam kuina changmo shawi masiu mai to chano shoi khude thadro pa khara tapira khara thuri rai se mi myam na khanaba lei ba ko adu ta senki di adu nati habni da ina haja ningi adi ishogi di ka do aina sai je kido grace na move torga minung sina move torga ma na pi ba ya ba ko mana supply haide doi to khu ba ta gi di khudak to thado manga ta ne ba adu pot mo ko umine se